rero friends, ngiye kubereka ukuntu ushobora kubona aba subscribers nibura 3,000 mu gihe kitageze no ku kwezi, mu byumweru 3 byonyine. Nta majirimo ndabikora mbibereka. Ni ukuvuga ngo umuntu uri bureba iyi video kugera irangiye araza kuba yashobora kubona aba subscribers vuba byihuse akoresha iyi tekinike ngiye kumwereka. Ni ukuvuga ngo turareba ese ubundi byagusaba video zingahe kugira ngo ubonye aba subscribers 1000 kugira ngo ube monetize kuri YouTube. Noneho nje by'umwihariko ndakwereka ukuntu uri bubona aba subscribers bitagoye kandi bigusaba kwanariza gusa just your content nicyo bita YouTube studio, kumenya ngo ndakora iki mu gihe cya nyacyo. Mbanje kubanyuriramo muri makeya ngiye kubereka ngo se ngiye mu minsi 28 mbonye aba subscribers bangaye. Reba hano mbonye aba subscribers nibura 4,200 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, iminsi 28. Noneho uyu munsi turi mu minsi nibura tumaze muri uku kwezi kwa gatanu mfitemo aba subscribers 3,300. Okay, turebe ukwezi kwa gatanu. Urabona hano mfite 4,200 hano ngiye kubereka nibura ukwezi kwa gatanu konyine mbonyemo bangaye. Mbonyemo 3,000 na rero ngiye kukwereka ukuntu nawe wabikora nimba uri mushyashya ribwo mbonye Dore. Hano tubifata simple, tugiye kukwereka nibura inzira yoroheje cyangwa se uburyo bwose wabikoramo bigakunda. Abo dusanzwe dukorana ni wowe usanzwe uba kuri iyi channel kabisa, ngo hayikaze nawe tugiye kuri ibi video kugira ngo wiyongeremo akanyabugabo. Usharing iyi video kandi like, hanyuma wandike muri comment here we go. Hanyuma we ni muri mushyashya ikintu uri bukore gusa ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika, ubundi nkwereke utuntu turi bukore. Twagiye. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ukora cyambere nkuko nabibabwiye muri video zagiye zibanza, ni ukuvuga kuri video kuri YouTube channel yawe hano muri Chrome, muri ntuze muri YouTube studio. Hano ugomba kurwanisha uko ushoboye, ukarwanisha kututuntu tukaguma tureba hejuru. Ututuntu tugomba kuguma tureba hejuru, nitwo tukwereka kuri kujya imbere cyangwa kuri kujya inyuma. Niba hari ahantu uri kubona hari kureba hasi gutya, menya ko aho hantu wacitse intege, ugombe wongeremo imbaraga. Rero dore ukuntu bigenda kugira ngo ubone aba subscribers vuba byihuse. Wowe uraza ugakanda hano kuri ntuze kuri subscribers gutya, ikintu bahita bakuzanira we udahita ureba hano. Reba hano scrolling gutya uzurebe ngo top content hano kuri top content hano gutya mu minsi 28 ishize. Urebe ukurure gutya video za gutya zitondetse. Urabona gutya zitondetse bamaye video 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. None urebe ya mbere kuguruka ni gute TikTok, kunyura mu rukuta TikTok International, gutyo usome izi content zose ziri hano zose baguhaye hano. Urahita ubona top content mu minsi 28 ishize. Mu minsi 28 izi nizo video zanjye za performance. None wowe urahita ureba ese kampere ku ya mbere nanarize gutya. Okay, tujyana akantu ku kandi kuko none anga turi kureba ku cyitwa aba subscribers, ntabwo turi kureba ku cyo bita ntabwo turi kureba kuri watch time. Ntabwo ibyo byose tuzabiremo. Wowe ukore subscribe, ufungura inzogera, nibizo watch time uburyo uzanariza nzabikwereka. None turi ku kintu bita kuzamura aba subscribers mu gihe gito kitageze no ku cyumweru, ukaba wabona aba subscribers 1000 no kurenza 2 no kurenza, kuko ngewe ndabibereka mbere ku buryo mbonye aba subscribers 3,000 hafi 4 mu byumweru 3 byonyine. Noneho ukaza urabona hano handitse subscribers, ukahakanda kuri ya video gutya. Urabona iyi video imaze kuma aba subscribers 2,000 mu minsi ngahe 7. Reka nkande ku minsi 7 urebe gutya. Urabona imaze kuma ntago barabya updating, imaze kuma 753. Niba bya updating uraza kubona reka ture since published. Ni ukuvuga ngo ishobora kuba imaze iminsi 8 gutyo no kuzamura, ariko imaze kuma 2,000. Rero wowe ikintu hita ukora ntabwo urekerera ahangaha ngo uvuge ngo ubwo mbonye abampaye ngo ni gutyo ngo ubwo nzajya nkora video nk'izi. Oya, uhita usubira inyuma hano ukajya kuri video ya kabiri ukareba ngo yo
ivuga kuki yagize gute. Nuvuga ngo video hano mfitemo za edit hano ni yo kuguruka, yo kunyura mu rukuta. Dore icyo bisaba nizo video za edit mfitemo, ni video eshatu. None za TikTok okay, za edit yindi dore ngiyi enye. Ni ukuvuga ngo rero video zijyanye na edit nizo za performance neza muri iki cyumweru. Ubwo izindi zose ndahita nzirengagiza mite ndeba izijyanye na edit. Nimba arizo ziri hejuru ni gute ziri buze kuzanira aba subscribers, none uzijyanirane n'izi zindi. Urabona nk'iyi video ntago wahita uyisimbuka, ugomba guhita ucangamo ubacangamo iyindi nkayo. Ni TikTok ni gute ihemba katureyo yazanye aba subscribers bangahe? Yazanye 1023. Urayibona umurongo wayo urareba hejuru. Rero hano ubumaze gufatisha, noneho kugira ngo urebe top content uraza urebe zandi za edit, urebe nk'iyo kunyura mu rukuta, urebe ngo yazanye bangahe. Yazanye nayo 180 na bangahe. Urebe ingiyi yo gukora logo, nyine nawe ugenda wanariza content yawe nk'umuntu mukuru. Yazanye 58 gutyo iyi ngiyi, izo zose ukagenda uzanariza. Iyo umaze rero kubona ikintu bita nyine, umaze kubona video zaruse izindi mu gihe cy'iminsi 28, nicyo kintu hita ugira gute witaho ukazikoraho video nyinshi. Nk'ubu bamaze kubona ubu ni n'abantu batazi content bakora, izi video nizo ugomba kwitaho, video za guperforming. None iyo ugize gutya mu minsi nka 90 mu mezi 3 nibwo uhita ukurura video neza zagukoreye umuti. Rero aho ngaho bumaze kubona content. Rero hano ni ukuvuga ngo tugiye kureba ngo ese ko kumonetiza YouTube bisaba aba subscribers 1000. Uramutse ufashe wowe ugakora izi video nk'izi nk'iyi mu minsi 90 umaze kubonamo video nk'iyi, reka turebe ngo zakuzanira aba subscribers bangahe nibura. Iyi ngiyi twabibonye ko yazanye 2000, uretse ko ubu ngubu yanabarenza. Iyi ngiyi yo ntago yicaye. Tugiye kuri iyi twabonye ko yazanye 1000. Ya gatatu katurebe ngo yazanye bangahe mu mezi 3, katurebe yazanye 380. Tugiye kuri iyi ngiyi yazanye bangahe nayo, reka tuyirebe. Yazanye 1200. Tujye kuri iyi ngiyi yazanye bangahe nayo, reka tuyirebe. Ni ukuvuga ngo rero yazanye 449. Iyi ngiyi izana bangahe, gutyo ukabyanariza byose witonze. Iyi ngiyi yazanye 200 warangiza ikintu hita ukuramo cy'ingenzi. Ubukuyemo ikintu bita kumenya ngo ni iyihe content ngiye gushyiramo imbaraga, ni iyihe content ngiye kugabanyamo imbaraga. Ese ukuntu nakoze video iyi ngiyi n'iyi ngiyi ngiye kubikora gutyo, noneho nongeremo n'akarusho. N'iyi ngiyi gutyo nongeremo akarusho. Icyo gihe rero iyo technique wakoresheje muri za video ihita igira gute, ihita ikugarukira, igatangira za video zindi uri gushyiraho wakoze nkazo, ugatangira kubona zigenda zikuzanira abantu 10, 5 bangahe. Urumva ni gutyo ushobora kubona aba subscribers ntago bagoye. Muri video itaha nzabereka uburyo ushobora kubona aba subscribers amasaha none 4000 nabyo byoroshye. Rero impamba wakura kuri iyi video, ushobora kwanariza video zawe, hanyuma numenya kuzanariza uraza kubona muri video itaha nzabereka uburyo noneho ushobora kubona amasaha byoroshye amasaha 4000 bikakorohera mu gihe gitoya. Nk'ubu ngubu ugiye urabona ko mu kwezi kumwe nibura mu minsi 28 mbonyemo amasaha 5000 no kurenza 5500. Urumva ko rero ushobora kuba monetize mu kwezi kumwe, nabyo birashoboka. Rero ngiye kubereka icyo ndashaka kubereka muri iyi video ni uburyo wanariza ukawabona aba subscribers 1000 no kurenza mu kwezi kumwe, cyangwa se mu minsi mu byumweru 2 bigahita birangira. Rero ubutanzabereka amasa. Guys, ndabakunda, reka duhure muri video zitaha.